Ngayoyo. Bidi sauti. Nisha kusikia. Wewe utakusikia tu kubilole yako ya mrefu. Ndiyo. Wewe. Ndiyo. Tufala hivi. Pole kwanza vrema, pole kwanza. Nishakuwa kwa leba Mungu. Da Mungu baba yako bawili. Merci vraiment. Tufala hivi. Ndiyo. Unadifuata? Ndiyo. Unadiua. Ndiyo. Dewe kaka likile vala weye. Kama vile kofaka dibili, weye. Ndiyo. Disaidia kupendo. Unadifuata? Ndiyo. Biwi buziba. Ndiyo. Disaidia ubabagu segati bili waende kabati. Waende kabulana boba wili. Sikubalipa. Ndiyo. Bili washukuru. Merci sana. Wanitosha. Bila abo aluge diod. Chakula vilikula depuis tulikobanaka. Hapo ndio bakipatia jado na bai. Nani mwaiko na chakula hapa tumpashe kwanza kule kwa. Aba vitakula vile. Disaidia vile kwa baba yangu. Okay, sawa. Zena benga ambulance na zena benga ambulance ya. Sasa vile kuwashukuru pardon. Mimi ndabapa. Sasa tegeze wewe badeli yangu na bugu yangu. Usawa yote bilisha loba Mungu alishanishikilia. Okay, sawa. Nisakilia yako hapa papa. Ndio, nishasikia. Chunga kwanza ni nini? Niitishe kwanza balete kwanza makuta. Wewe usiende tena hapo. Sitaenda. Ikala hapo. Na njoo maana nilibakia juu yako. Unataka kimbia? Sitakukimbia. Tuliweka likile basasa kazi bilisasa kibitu ila wewe. Ndio. Bugo la bezo ya febi bila kofaka kwako. Basi baba ukanitupa. Na njoo maana nilibakia hapa juu yako. Hivi vyote ni Mungu tu batende. Okay. Sekati vile. Utaenda kumoto? Ndio. Kumoto? Sisi tutamkamata. Bakubebe kupita dans un premier temps. Mimi nachunga kwanza nani? Bakubebe kwa kumoto dans un premier temps. Bakubebe kumoto? Ndiyo nishamuona, ndio mzee huyu. Nishamuona. Ndoko. Kama uliona mie. Nishamuona deja, nishamkamata pia na picha. Unaweza kukosea maisha yangu. Oncle vraiment. Unaweza kukosea. Pole vraiment. Na sori na mama na bana nyoso vraiment ndenge uzana bomo huyu. Tana tena misayo. O matomoto. Patia vile ule babangu. Ndamupa. Subiri. Ni force. Gwini ndio yale vidongo baba. Bila fati nipatia vile ule babangu ule. Mimi ndamupa. Ndamupasha muyomba ndamupashi. Upatia. Papa pardon upatie. Ndio. Hii sauti yako niko nasumbua tina kwangu kwa nyumba itabafiki. Moto wangu zapi? Nani motara zapi? Mleto kwanza nani motara kuya hapo? Sogeza kwao, kusogeza huko. Nataka kutia rubati wetu. Oncle. Nzambe azo alukumu. Ndenge na moni hiyo. Nzambe pia kobatela yo. Mbili aye. Moya tu. Gota kwa nyuma macho kuna mtu kuna. Ungelikala kumoto. Uliumia tena na kumgulu? Ni yemu muhimu. Ni majiwe kwa yale shuka. Kwa ile majiwe. Mwache kwanza ikale kwa. Mulalishe kwanza. Sasa kumoto ikitakuwa fasile bien nani no moto ba mubebe. Nani matenda na nyuma yake kwa. Tungelienda bien mama. Okay sawa. Nani bishimu. Salabo yo peke nena bango eno. Yo nina cheo kinde garde malala. Oui. Na hivi kombo na hivi simu. Okay. Yo kende naye na arme monani? Arme naye. Okay. Nadhani nani? Ndio vile alituambia na telefoni ase mwenzaka libeba. Na audio. Vous êtes dans la première zone de défense, dans la FARDC. Bon. Comment on a eu boy? Tu bendio na kimia. On Congolais té. On s'est retrouvé dans l'armée congolaise ndenge nini? Bon, ndenge na se retrouver na armée congolaise. Ndena so bana. Tangu nakolaka na 2014 nazalaka na 16 ans. Nakoti musala soda. Makoti ngaka ndenge wana ngape na yebaka te. Pona kota kutu na pesa na mbongo 5000 francs. Pona banda kolinga musala soda mingi. Mais na yebaka nzela yango te. Na yebaka te ke komela nga na niveau
sikoyo ntango nakota wana 2014 tomata toye na Kinshasa. Komi na Kinshasa tokei Maluku tosali défilé. Tosilisi défilé toye awa na nini na tribune en face na tribune wana chef de l'état congolais zaki nani? Ezaki Kabila fils. Chef d'état-major Zaki Dede Itu. Chef d'état-major Zaki Dede Itu en 2014. Leo ye ukoma soda. Nakenda kitona na sali formation. Kenda kitona na sali formation bambangu banini. Acha mngongo. Walubia. Ya bongo. Muchikaya sala kimya. Umelaka nini? Nyoso. Yo. Uninga so muninga kanini nga boy sika na pusa na beta yo munga no tuwe panzana. Fuboye ba nga bia. Yango yo kata. Yango yo to bateke no ba bomi yo basali mabe. To ba bantu. Ali, melandam. Asenga melaka na ye nyonso boni tosola silisa question biso ezali boye biso tozali bakongolais toza babantu tozaka likambo na mutu te boni ozali tuti ozali utu nazali tuti selon idéologie tuti moko oyo abimi na famille ya Kagame. Le général-major Alenga Nitetesia Nzambe, Dieu est gentil, est désormais le nouveau commandant 34e région militaire et commandant opération dans la province du Nord Kivu. Ce dernier a pris ses fonctions ce lundi 4 mars 2024 en remplacement du général-major Shora Mabondani. Ces deux officiers généraux ont fait la remise reprise en présence de leurs collaborateurs. Le nouveau commandant Task Force, après sa prise de fonction, a réuni les commandants des grandes unités en leur donnant des directives de travail pour la réussite de sa mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a adressé ce remerciement. Je profite d'abord de l'occasion pour remercier le commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en ces moments vraiment très particuliers. Traverse notre pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu où nous sommes actuellement. Le général-major Alenga Nitetesia Nzambe appelle au soutien de la population pour faire face à la coalition M23 RDF. En son nom, je tiens à dire à la population, je demande à la population civile qui place aussi son espoir sur nous et surtout nous accompagner dans cette lourde mission qui est la nôtre. Parce que sans la population, sans le soutien de la population, nous ne pouvons absolument rien. Lorsque je regarde comment se battent nos jeunes de VDP, je me dis c'est l'engagement qui devrait animer tout citoyen congolais en ce moment très particulier de notre pays. Soulignons que le général-major Alenga Nitetesia Nzambe occupait la même fonction dans la province du Congo central à la 12e région militaire.